Upornost se uvijek isplati. Tako je. A i mi smo uporni što se tiče nostalgije prema bivšim natjecateljima super talenta. Dubravko, za kog si ono rekao da ti je najviše žao? Miran. Miran, evo, baš samo za tebe. Upravo sad na ovaj pleks izaći će Miran Pirner. Tako je, iako je u trećoj polufinalnoj emisiji druge sezone Hrvatskog super talenta osvojio 4. mjesto, njegov talent došao je itekako do izražaja. Tako, svojom savršeno odrađenom točkom u polufinalu oduševio je srca svih naših gledatelja, posebno Enisovo, a vidimo i Dubravkovo. Dame i gospodo, pogledajmo još nikad viđene trikove loptom Mirana Pirnera. Pogledajmo! Pogledajmo. Molim još jedan veliki pljesak za Mirana Pirnera. Miran, hvala ti. Bio si sjajan koji uvijek. Vidimo se nekom drugom prilikom. Jel možeš ti ovo? Ne mogu, nisam to ni to. Mogu ovako ko ti bez lopte. Bez lopte mogu i gol. Ajde, vidimo to. Pored gola.